Bueno, ladies and gentlemen, ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Well, kumusta kayo manen, Asukimi? Naimbag nga oras yung amin nga awan labas. Ala sige, kas iti sigod adi pa'y metlaan nagbaliw at to'y manen ti maysa nga istorya nga income ipaay kada kayo. Ket siyempre, istorya ana daw manipod iti dinto ag kupas apadas ken pakasaritaan to'y kakaisuna. Dawanan nung labida tayo anay Kapitan Enteng. Nagatang mumatantik at gatang masok ka, marituyang. Apay, di ka peagawed. Saan pa'y maray? Barikwanan! Gumatangak man iti shampoo. Mabitlaang maray. Ay, agdigos akman, sakbay nga agbuyak iti teleseryay. Tamadi kanukat no agbuya ka pa'y, sakbay nga agdigos ka. Ta syempre, mabanog ti mata. Ay, kawan maray. Anya ay at teleserye ti buybuya maribanang. Anya ti title na. Daytay, mahal ko, bakit ka kumaliwa ti title na? Ay na, agpada tagayam iti buybuyaan maribanang. Ay, uray siyak, buy-buyak mo. Dayta. Ay, karurod ko ijay tay kontrabida. Nagpintas tupay. Siyak mat, ti kay kayat ka o jay dunya. Nakan-anos. Ha? Karurod ko day jadon niya. Aginaanos laeng. Ngam inton nakatali ko manugang na. Demonyo mat gayam. Naglaing topay, kay kayat ka. Mas nalalaing ajay kabait. Ay, mas kay kayat ko jay bida amanugan. Day tamot bida manugang, martir, awan amo na. Na anya nga raw ti mas kay kayat mo, jay kabait, akwarta laeng ti ammo na. Kas jay atin nalaing. Ha? Sabagay. Kasta kamot ngamin kahit marituyang. Kwarta la ti amom. Uray maday. Aramidam. Basta kwarta ti pagsasaritaan. Katsi ka ngay. Kapadpadam takay kayat mo abida. Awan amuna. Iso nga agan anos kalata iti asawam nga awan mo't amuna kapitan. Awan utak na. Na. Naglastog ka nagsasao, akasla nalaing ka. Apay, nalaing ka aya. No nalaing ka, saan ko maakas tatibiyag mo ita? Mas mamirmiraot kayo pa'y kanibadong mo, ngamda kami kanintay. Uray tasan kami. Hep! Sumardang kayon. Apay ngay nga pa kayo matain. Personal mo tinabiyagyaw ti bagbagayaw. Saan mataday tatitupi ko tayo? No di ka tayo buy-buyaan tayo at teleserye. Dahito ngamin banang-banangan. Tauy-uyawin na kami kinibadong kaw. Hoy! Tuyang buyang yang! Uray sika kat inuyaw na kami kanintay. Hep! Huston! Huston kunak! Ala, agawid kayo langan. Jack kayat nga dagsisinong bat nito istor kaw. Ala, agawid kayo! Inak man langan. Che! Kamot Ay nahay. Urayak lagling at kada kayo kan ni Marituyang. Sige, inakon. Amok mo't lang ani tuyang buyang yang ti isakit mo. Kuanang baak. Inak gumatang iti shampoo iti sabali nga store. Saan la si kati ada store na? Ay, inayon nakpay akagura. Agad awam mat imbagbagak kontra kang kuana. Aniyan? Alan, badong, rumwarkan, taing kaibalos ti pananguyaw ni banang-banangan kadata. Agasam, mamirmirao ta kanaw. Napan ka lagi matang iti suka. Ngam nakiapa kami tayo.
Ni ba nang ngamain naglastaw? No apay ngamin nga imay itay ijay tersina ni Marikwanang? Kahit Ay sus, di ka nagdamag! Kakot ti babunan da abanang banangan! ay di nakiramraman iti kinadangam. Isakit nakmat abadaw! Amaw kabasol mo, no apay anak iapa ka. Takas tamay kay tuyang. Ay, sana sakti mo na! Da abanang! Saan ka man lang aminan na rumrumwar? Dahil tala makiap, apat amaw. Nagalas mo't ita ti panagsasaukan yak ni Banang. Di sung batak mo't Di oray man agpinungat kamay. Mabalin ka day tuyang. Liklikam ti makiapa. Sana nasaya day tanga ramay ti bakbakitan nakaskin ka. Ay banang, kapitanak nga asawa. Iso ano mabalin kat liklikam ti makiapa. Takababain. Ibagadan to aman nakiapa ti asawa. Masurunak ngamin kanito yang. Awan kanut amok. Iso nga agan ano saklat ta kano iti sidong mau apadak nga awan amuna. Nga awan utek na. Kasta ti imbaga na. Wan inteng. Iso akagurgurak na dya ato yang buyang yang. Iso asika inteng. No umay makikapi dito'y ni Badong. Saan mo apaunagan? Mawatam! Na? Apay nga rin naguwas ka ngay? Wen! Gaputa jak kayat nga umay agkap-kapiday dya abadong dito balay. Amangan no mapagsasawa. Ay kasto na banang. No apayo ababakay. Di da kami ramraman alala kaya. No apayo laeng. Na. Apay, dinak isakit. Ay saan akasta? Tunggo. Isakit ka at asawa ka. Ang emti ko na. Kahit pa nga asiyo tasaan da kami nga iraman iti apayo. No apay ngamin nga aga-apa kayo ababakit. Agkukumari kayo pa'y. Di yukat kumaurnusan no anya ti apayo. Tapno mayat lat tatilin na nganyo. Imbis ada kayo ti agbalin amodelo. Hostown inteng! Na. Di kan sumana Di ta ka man langay. Na. Ay, anyan ni Panang. Di na kaya tidumag iti pamagbaga. Agtaw, itatabadaw. Umay kayo para manan itimulak apitchay. Adaw, isungay kang kayaw. Ay na. Agyaman na ka ako araw. Thank you Ay na. Nagsaya atin nga Sa pa'y fresh launay. Ay, uwang tatabadaw. Awan bayad na? Awan, libre. Isublem day ta apichay kinikwaraw, Badong. Ta saan ta pagtatakkunan day ta apichay na? Tapasig alitsaw di sidsidan ta. Kaano ka pa'y mo't nagsida itilitson, tuya? Basta isublem day ta apichay. Aguray ka na natuyang. Apay ka ding agungot ka. Ikang kayo lang arudan iti libre anatang. Agungot ka pa ilang. Ni antem aba ng banangan ti pagsidaom iti pichay. Tapno aglimpyo ti utak na. Kwarog. Agyaman ak iti da ito apitsay Next time again. Wait! Nay, inagaw mo mitin kanyak ti pitsay tuyang. Nay, apay nga ngayon purwak mo mitin ti pitsay. Nagalas to gali, ma'am. Saan ta pagtatakkunan day ta pichay nga inigas? Umunagtan ba daw? Ay, saan? Umunagtan ko na! Unay mo, tanti naramid ni Nana Tuyang, close friend. Nainsulto ak nga round close friend. Sige. Inayon ko nga itid kan kada ito ipitsa nga itid ko kumakadata ba daw. Sayang Mike. Katuan agyaman na klaunay close friend. Umay kanto inton aldaw Taditoy kan balay ko amangan. Ta ilutok dagita pitsay nga inted mo. Una, umayak tao. No apay ngamin nga ikampay la ida iti pitsay mo. Katuwa na, tawan mat nga rod masidsidada ako na ni tata ba daw. Kanayon ngamin nga umay makipangan ni tata ba nung balay ikaw. Tawan ka no masidsidada. Sa ita, kastapay ti inaramid ni Nana Tuyang. Apay ngay nga ta. Diyak nga rod amaw, close friend. Biddo ti inaramid na. Biddo ta talaga. Ngamin, awan mo't madi nga inaramid mo kadakwada.
Ngam apay nga ininsulto na kalaunay ni Nana Tuyang. Nukasta, inraman nakngarod ni nanatuyang itigura na kiniantibanang. Tawan mo tiga po ng insultuan na ka ni Marituyang. Anya matain. Ang bayam ko ro. Saan mo atutupad tabak-bakitan day jay? No nga isumat insulto akang kail. Saan nga tama masair? Ay, saan na? Di mo aramidin tikas na. Palabsam latan tikas na nga inaramid na. Tadumtang to ti aldaw nga umay to agpakawan kan ka. Apay nga minakasta ti panunot na. Katbakbakatanan. Saan ka di ano nataanganan ti may sa tao? Katrumbang kumalimpyo ti panunot na. Saan mo't nga ron nagpapadat ti panunot ti tao ko raw? Sa bagay, tano kapadpada ko maninanatuyang iti panunaw. Siguraw, intupak kun aja pichay iti rupa na. Ay, naimbaglaangan at hindi mo inaramid ka na ka. Naimbag na nakapagtepel ka. Huwag nga rodang kail. Tauray mo't ni Ante Mabanang. Ay, inraman namit aginura ni Pare Badong. Gapo itigura na ka ni Marituyang. Ha? Apay nga minaya, nagpadaan damatang. Nagpadaan da. Baybaya mo na. Bakit damutan? Nay, nagkapunday to apetchay, inteng. Eh, Mayat Naganos da pay. Ay naimas da itoy. hindi ko araw. Hindi ka namot ni Violet, ni Marikwanang. Pangramanan tayo kano itimula na. Ay nagsaya aten. Ay, amom ka day. Inraman ni Marituyang akinaguran ni Kwarog gapo iti apayaw. Ibarsak na kanaw, tiintad ni Kwarog apichay. Anya? Ay naglastugan. Pay mantay nakpabainan. Ay, saan. May amon, di mo na yun na ti apayaw. Ti awanan bain ato yang boyang yang. Naa. Takas tati naramid na kinikwarag. Ay, so asi ka, saan mo nga iraman ni Pare Badong akagura? Tawan basol na kan ka? Tada kayo mo't kan ni Marituyang tinagapa. Ha! Agpadadala ang agasawa. Yay. At daya limpyaw a panunot da. Sa dalan na laeng no adda ka sa pulan da kadata. Angem no awan, naglastugdan. Kunamlan awanan ka sa pulan da kadata. Ay, di kan agung unget. Tapno saan ka anala ka bumakat? Uray siya, Kapitan. Inraman nakmat ni Maribanang akagura. Tani ka no Marituyang ti kanunungak. Ay, day tati maday. Tairaman dati saan arumbag. Ay, no apay mo ngamin na napagsasaritaan may ti may papan iti teleserya buy-buyaan may Idikwan, agpinudot damutin. Sa bagay, kasta talaga, tadalat tati dite pagkikinawatan no daduma. Basta ti importante ko ma. Kita mutay ti agamires. Nga iti udi na. Ay, maamiris tayo ang nagbindot tayo. Kahit ilintag tayo, ti madingan naramid tayo. Kapitan. Bala, kasi kat ti makaw-awat kadakwada. Bagbaga amlat tayo da. Tapno saan ang madadahal ti pa nagkukumarya. Kapitan. Adtoy kwarog. Inka ito dahito ko ni Toyang Buyang Yang. Anya day tantay. Tay inted na abado ang naggapo ide iti package ti kaanakan na ije Amerika. Yay. Isublim kan kwa na daytoy. Itupak mo, iti rupa na. Ha? Apay nga isublim may antay. Kat inted na nga raw. Ha! Inka isublay. Jack kayat dagita abado. Di uray man imported. Jack pagtatakkunahan. Nagtawi na natuyang. Papaisubli ni antay. Dagito yung kanutay inted mo iti ang naggapo iti pakay. Ha! Nasaya at magtaimay ka. Tay sublik mat kan kwa na tiinted na at teddy bear. Jak mat pagtatakunan. Isal-sal mo itingangana. Unay kayo nababakit aya. Basit labanag ng padakalan yaw. Ay, saan asyak ti karkaritan ni Antim abanang banangan? Tanudyak makapagtepal. Amangan no sa buwagak ti buok na iti gasolina sa kontoporan, ha? Yay! Ha! Ibagam kan nito yang buyang yang. Nga amangan no jay buok na ti sa buwagak iti gasolina kat gumil ayam adagos. Gusto nantay.
Agpinakawan kayo kit di kininanatuyang. Maditi aging ginura. Ay! Uray saan kaming agpimpinnan sin iti 5 atawan. Ayos lata. Naa. Ikaibaga na itakan ko na. Awan mapukaw kanyak. Ibagam ajak pagtatakkunan ako maray. Ay, gusto nanday. Sanda kon nga ibaon pa eh. Diyak kahit ti may ramraman iti apayaw. No di urnusan ti apayaw, makamu kayaw. Bakit kayo anyway? Ay, sa anak payabakat. Nituyang ati bakat. Ha! Agat pinadays. Gusto nanday. Di kaya pungtutan. Daras kayo abumakit no kasta. Ingkay kat makikapyan kininanatuyang. Tapno agsubli tinaragsak a panaglangin niyaw. Marituyang, imayak ta kayat ka nga awisan ni balay ko inton rabi eh. Ngamen, agluto akiti na imas amakan. Aya, naimas amakan? Wen, mare. Isu nga umay kantawan. Di kag danag. Ipasigurado ka na imas to timakan na pagsangwan ta. Dua talaan? Wen, mare. Dua talaang. Isu nga umay kanto, ah. Mabalin mulat ta nga isurot ni Badong mo no lakit di ta kayat na. Inayaban kayo amin nga agpapan ken ni Kwarog tapno aglalanglang tayo amangan para iti kapiya. Kinunam ada tayo laang kadainteng. Ngam apay ngay nga ada ni tuyang buyang yan. Kunak no dua talaang maray. Ngam apay nga damot ni Banang Banangan. Ay maawatak ti kayat asawan ni Marikwanang. Uray siyak. Maawatak may ti kayat na mapasama. Kaya't nangagkapya kayaw. Bawal ti away-away. Wen, kasta ti kayat ko. Mabalin ka de nga agpinnakawan kayon adwa, marituyang kan maribanang. No anyaman tinaisawang yo iti tunggal maysa, anak kasairan ti tunggal maysa kada kayaw, agpinnakawan kayo kuma. Una, maditi agiginura. Awan tipis up man yun no kasta. Unya rod ah. Iso nga agkapya kayaon. Sige nga. Umado ti kurat-rat di tarupa yaw. Nugura ti adda iti panunod yaw. Alan maribanang, marituyang, agpis kayon. Isubli tayo kumatiragsak, iti nagbabaitan tayo. Mala, si kanto umuna ang makikapyabanan. Sige. Sorry, Marituyang. Sorry Kwa. Sige. Suri maribanang. Suri na suray. Suring-suri talaga. Sure, Marituyang. Sure. Sure, maribanang. Sure. Sure, Mare. Sure, maray. Ayos! Mayatain! Ala, mangantayon! Adobo, salad, pansit kan cake! Ayaw! Ayaws! Ay, sakbay amangan tayaw. Kaya't kayo pa'y apalagipan. Ay, nasaysayan. No, adalat na pa nagpakumbaba iti tunggal maysa. Iti kasta, maliklikan ti apa. Ay, nalawag ka day banang. Marituyang. Wen, inteng. Wan, kapitan. Husto ni Kapitan nanabanang kananatoyang. Diyo idala na dagos iti pudot ti ulo. Ket panagpakumbaba ti kasapulan. Ala sige! Ditang tinagibusan ti sabalipay nga istorya. Ana daw manipod iti dinto agkupas apadas ti kakaysuna. Dawanan ng labida tayo, anay! Kapitan Inteng. Insurat kan iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo,
ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangag.